of Vision 1 FM. Obi na force so be ka de okay. Enya Ghana be ye 4. Enya Vision 1 4. One na one ya some of the be ka training. And you want some no represent the interest of the station. So okay no correct there ya. Now nya some more be di wachi. Udi drugs there ya. You be you my woman post 42. I think so yeah the 1992 constitution the year adwuma. And nyame asem from Genesis to Revelation. Obehim no aka no correct there ya. Nyame no obo afọ. There na do ba ha. This is number one. Now, the Dima say, Naman Madame for being a name. Some Madame for no ultimate assessor. No limit assessor. There's no limit. No, I can't cheer for saying you're trying to live on Facebook. You're trying to live on Facebook. Too much alcohol. Now, so I could go and you are calling and so on. More share on Facebook. I'm more liking a mention. More share. More share. Na ma for so nsu ade ehum no mo fantro mo fu be ma ye nto so enti ultimate ni mu no oba be o ma misika na school na me ko school e ko bi school na me ko no na scan sheda ma mi se me ko school na me ni school no enti no oba no ma misika na me ni adwo sa de o de mbeba akra kwahye na wa ba chem mate na misuma yi na msiyo mate enti ono na ba na do mi cheche me kwa so na me hu mate ni die ti mi di mate ni mo na every day ono ye driver so kwa je na so oboso okotoka no se oboso okotoka na mate ya no wedi okotoka no se no se yo mate enti me so minya master ba ko pa me nanti no me nanti ya ndu wan yempo no chem driver no enti me hu driver no na me ka che gban se me hu driver no so okotoka nti oboso sa okotoka ba ko yede e ka hu enti na metene nchen ba na menim kwa fa so nya se ska no koto ka no no so bi 12 kwahye ma hase na wa kotena ka so a na me sa na be dia medi na chi temene ni mienu nya na yede e koye enti koduru ho no no so baka koto ka no ba ko be ka ho na ma fa ne de no aye adwuma na ne de na ode ma na me de ye adwuma no in fact na me insheda enye ska wo ne ka no mu me ko baby a me de se ska no ma no so obeboa me no so do obeboa me a me pe no so do mbeko baby e kru bi zo nzema do mbeko no so ho so ko ede no so wo do mbeko no so mate na ne mama yitu ni ka fofo na okotoy no na do ko nzema ho kru e ko so na ye kras na aboso fo nko a ye koduru ho no no si de me po me life me bia menka no hana obi na de ne ba ha no so yo mate na ne ye kuura busumo busumo kuura ho no ye wura ho na na sa se me nsu abrim na busumo na esisi nsu bi no se me nsi bi no na me se bi no me no se me bi mpacha wale kai bus papa na na esi papa na oti busumo busumo na esi nsu no se me nsi bi no wale ka se nsu ni bi no papa na nka se na se me nsi bi no konfo no ba no idu ho no no se bi no me okay o se bi no na me gina ho no se konfo na ka se me nsi bi no na me se bi no me no papa no na nsa ni na sisi nsu ni mpacha papa no konfo no mpacha wona na si ogina nsu ne na oti ho na ne na sisi nsu no mu na nsu no fi osis mo nsa na so nsu na he no sa I say mo jani ade bi ba nshi de hu se yesu pa na say to aso e tru sa no me mpacha to aso e enti me san no me no yi na fi mu na o se men kama ha na me so me ye taxi driver me tumi twitro so enti sia no me pese madwuma na me ye na ekoso no so wate enti onu papa no ye gina mo no wura aso de katesi bi atwa ho no mo no wura dankutu bi mo oba ya no no de okutanka wo bi no se men kata mensa adu tumi se no se men kata mensa ma men bie so na mo siyo mate enti men bie so to bie so ye no se men ji hanki we na men ko akiro nsu bo men fa hanki no mo nsu mo venjare 3 times hanki so na e black na mo do koy na mo koy sa no bai me bai no na boy nsu kite the same hanki no bi de papa no ye no se min chef formula ma no na mo se me ska wo mo ndu formula na 3.5 3.5 no madam fo no so 50 Ghana na papa na giye no no mam amadu bi se me kwa menye
iti se ebedu a yemfa opemfo nda eno opemfo da wi a efe yemfa na sinsu hanky white black mpacha and also Friday yemfa mda me ba me fa opemfo nda woni obi a onyem pregnant woman enda mpacha na wo yire nyema na dabi ana why na onyem a also ono no koda ani de yeba mbisa bone se na why na mbaka koda na osi yedru a ono abachem kwa mafasa me ya yantu as na je se wadan funa no ko dika na obi onu je onu aye no wanye sika na atoka menu na why store so but o so bi wo sika memo ni mire o wo so bi wo sika mo ni mire ne why no ebi a wunnim opemfo na onu ne koda to aso papa nti oye sa adu ma mwie no dia ba no asemefa itanka wana hye mensa na mo denka wana hye mensa nka wana brush nti the same bi hye madam fo nsa dia ba no madam fo tuka na ye ba no mekasa Joshua sisi ba ya be pa medwi ho ayire pa na me ne kwa akoda na so di bedu a nti efizi ma ho na yebedu ka so ha se no emre meto ma ya ba sa na so mefa ne ka ne nkwa adwuma emso mi ntum fa ka ne nkwa adwuma nti 3 days time na me se me ba kra ba ye 9 ti me bem de ka ne ba kra ba ye 9 sa ebo ba ye se amachi ba 5 to 6 na me ko fim me tsa waje jan shi kakra me ko na small young baby o stop me no so hiamwa me fi se bia skasam hiamwa no so wanyem 5 months na ya permanent fee efie nti na me come to say nti say me no so me fa nko fie me mbo no na say baby am call no confirm de na o kan na ebesi nti me so me ma de fa nsa de no ntrase na me de ko fie nti me de ko fie sa no na madam funu ba na me madam finance na oda ba kum na madam funu ba ti madam funu ba no so Joshua ge bi odem o nti isi ano on so on 5 months na de konfunu kan esi super pepe is a me ende o se me mbo no no se so mbo na dia ene wan kaza nti the best thing o se konfunu so ka chen se ye mienu na yemfa nda no me se na ho se ho de wan kan kire me se ye mienu yemfa nda nti so wa ka de amate nti emre no oja dan no maame na onu tu ka so ochi no aba nti no me dada again no me dada again ne dai ena me di hanki no epepa na ase na me twa ne tiri hu na me chekere to ho ti madam fo no so ba na me ka so ma ye wi na madam fo no so ye de onu no kwa dai na chekere to ho ade chi no so ye nko hu na di kan ni opemfo ne dai mpacha wonye mbusumi num mpacha ana uwie na opie me wie no so you be tell the three ni hu no dey count thing baby you no chop for the team mpacha ana o record here na me di kan na hanki na me di papa na se so me chekere to o sa de hanki be paul ba na se so I say ye ni de wi na papa na ye de papa ni na de ni team na chekere hanki no na ye de ko etu fi ono adamfo no mo man bibi di ya na me pacha ma ya me ma me bibia me ndi one ne ka no ti ase mpacha so asema mbo anu nti na me se ma dina tena ono se apam na fifi ya sempa o to aso nti ba se madafu ba na me bo na me no so wo oba no so ko hye dem o to ko hye dem no so won so awie na de chie no na ofosum se ye nko no so isu ade na me ye wi kwa na me no me ntumi mfa de ne enko nti oba girl no hu se wadamfo so ne ada wa ani de ade chie na gane ka chem se o ka chem se mi am obi a wasem se me mbo no de me da ye ne me se ma ende no se me kusa me kwampo me na da ade se ma madam fo so ne bada no me se madam fo no an ka se so ne bada aso oba ne me se me tie nim ho nti ne bada da me panacho nti ho no an ka sa bi nti ade chi ne madam fo no si ye ofo so ye fa ade ne nko papa ne nko ma papa no wanzima ho no na ofo so na me se me nko ofo so na me se me nko no ndo tu ka no ere okoy nti okoy na oba no na me so be ne ka no de ode ma me se me be adwuma akra nti oba na so me fa ne kan si no nso kana da me se me fa adwuma fa me fa kan si papa ne si ohiame emienu na ekọ nti ohiame serious nti me mmese ne yanko nso Jesu a izan na hu da me ye mintumi nko bi me pa ne cho mintumi nko ne bi me pa ne cho sa madam fo zana me dia papa ne ka che me se me nim ne metu ne ka no kwa
dia betu mo kwa me say se me konum ko kura na wo de memu manya ya de na wi de memu enti me de kan ban na maka first light na je to ka ni mu 93.5 je to ka ni mu no ebrebe na je to ka ni na me be ya night na me ya adwuma na dwon kwa adi say oh kan je to ka ni mu na be 7 months ni be 7 months enti mo amoti o say en fa de see Matayko first light Matayko area hono mpache ubetimi a confirm ya mai say about 7 months ago trotro bi hono ma trotro taxi bi ejato mpache toaso etino me frɛ bɔ ne ka kyɛn sɛ jato kan mu no sɛ na fa no jato mu dia ɛne so ka kyerɛ me na kaa no de nkɔ na so nkɔ de kaa no bɛkyɛ me enti sɛ me bedua no behu me na ne nka sɛm timi ya fo kaa no me kodu hɔ pena ɔkyi me tumo ka so police station bona na kyi me tumo ka so police station ade kyɛn no na so san ba bebel mi sɛ o de ono aka na ono ane dia nti o mu mfam na nti ehu dia asɛm kan me mi busu afọ aba ne kyɛn ka so apostle betimi di ho adanse bona ɔkyi me tum ne de ɔkyi me tum na ade kyɛn ɔba bebel mi sɛ ono ane ka nti o de o mu nsɛm nyi me film na me busu afọ aba okay very well yan to aso enti no obe mi na me ba abonte no na ga no wodem o na me say Joshua ise o de wa be mi de wase ise no mbusu afo mu nim se se na ekoso ndi se da na be no ofo me say me fa de ne yemfa nko be be ekọ no se me de kode a metumi ato ne kan within 1 month papa metumi ato na ade ama no em say o de mate ndi no da da nam so ise de metumi nkodum nti me fo me fi ho efi wa yimbre na me se me da de me se me na fi na me ja ono ga ni na ofi na on so tu me kan say okoye adwuma na open for nda so ofi no ba cha no no mugu so fa no dabi ni nguso fa no na no si di kuro me bi sa so ni kuro ase ni pona ni wa nya kunti no me mwa no na wa pa na bi so fa pam na fifi ochira nyame ya duma ye beto aso ensunsu aso e dia ba na akwa mu nyina no obeka kire nyame ya duma ochira na be ka also St. John's Grammar School